Kei te tautoko te iwi o Rangitāne o Manawatu, I ngā tikanga tuku whakaai hou a tō rātou kaunihera ārohe. Kua toru tau te kaunihera o Horizons e hanga ana I ēnei tikanga, I roto I te mahere e kia nei ko One Plan. Kei a Kingi Kiriona ngā whakamahuki. Ko te awa o Manawatu, tētahi o ngā tino tūtohu whenua o Aotearoa. Engari kua roa o na kaitiaki o Rangitāne e māharahara ana ki te nui o ngā paitini kei roto. Nā whai anō tō rātou harikoa ki te mahere hou a te kaunihera. Rangitāne did enter into the council's processes, and we went through the whole submission and hearing processes, and a number of things that we requested have been adopted in the plan, and we're quite happy or content with what's come out of it. Ko te mahere e kia nei ko One Plan, he rārangi tikanga hei whai mā te kaunihera, e tiaki nā I ngā rawa o te rohe. I roto I te mahere hou e whakamānawa tia ana, te honoa ngā iwi te kaumārua o Manawatu, ki te whenua, ki te tiriti, me te kaunihera. It's better for Māori in the fact that actually if there's subdivisions or major works going on, Māori have to actually be consulted and taken into the resource management process. We're developing that more one-to-one relationship with all levels of council. There is that greater recognition of our significant sites in the resource consent process and within their day-to-day operations as well. Ko Ngāti ka hungunu tētahi atu iwi, kei te mihi I te whakaaro nui o Horizons kia rātou. He oi e ai ki tō rātou māngai, aha kua te āhua reka o te mahere, tai hoa e paki-paki. They have extended the period for lodging appeals on the One Plan. So even though the decisions that have come out are quite supportive of Māori issues, there is still the potential for other parties to lodge appeals against those decisions. Ko te whakapae ko ngā kaimahi pāmu tētahi rōpū katuku amu I te mea hei roto I te mahere hou, me iti I ho ngā paitini ka ruia ki o rātou whenua. Hei roto I te rua marama, ka tia I te wā mo te tuku amu. Kingi Kiriona, te karere.